дар замонҳои пеш мардуми мо чизеро ки намедиданд онро ҷин ё ин ки аҷина мегуфтанд. ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳоеро омода кардам ки дар инҳо дар ҳақиқат ҷин афтодааст. ҳамада салом дӯстон, бо шумост канали Азам блог ва боз як видеоролики даҳшатовари дигар баҳри шумо. марҳамат дӯстон, тамошо кунед. антихахас ба фикрам дӯстон инҷоро шумо хело хуб медонед ва дар ин ҷо як парке аст ки гӯё ки дар даруни ин парк чизҳои ғайриоддӣ мешуда бошад ва дар ҳамин вақтам як блогери ҷавон камераи худашро гирифта ба даруни ин парк меояд ва бинед дӯстон ки дар камерааш чиро ба навор мегирад. ва вақте ки ин блогер ба роҳрав рафтанӣ мешавад, якчанд метр аз худ пойро мебинад ки ин ба пои инсон хело ҳам шабоҳати зиёд дошт, лек ин пайи по аз ки аст, инаш номаълум. ва ин ҷавон худаш мегӯяд ки ман дар вақти ба наворгирӣ дар худам набудам, хело ҳам метарсидам ва вақте ки ин камераро боз дар хона як бори дигар тамошо кардам, боз зиёдтар тарсидам. ду блогери ҷанубӣ дар ҷангал ба хонаи як ҷангалбон медароянд ва дар ҳамин вақтам камераи худро гирён мемонанд ва дар аввал дар ин хона ягон чизи шубҳанок набуд ва баъд аз якчанд лаҳза аз дуюм ошёнаи ҳамин хона садои по мебаромад, гӯё ин ки ба лестнитсаҳои ин хона касе ба поён мефаромада бошад ва бо столе ки дар байни ҳамин хона монда шуда буд бо қувваи бениҳоят баланд зада мешавад. Johnny, did you hear that? What was that? I heard something. Is this a light bulb, dude? A light bulb. Look. Okay, yeah, so I kind of want to set up a camera in that corner there, and I want to set up a camera either in this corner or... Stop, stop, stop. Dude, what was that? ва ин ҷавонҳо нахостанд ки аз ин хона бароянд ва хостанд ки таҳқиқоти худашонро идома диҳанд ва баъд аз якчанд лаҳза касе онҳоро садо мекард, лек маълум набуд ки ин бо кадом забон аст ва баъд аз якчанд лаҳза ба бари онҳо як чизи хурдакак бо сурати бениҳоят баланд мегузарад ва инҳо метарсанд. Is necrophonic real? Does it sound like some... What was that? That's what that was. Throw a box and say yes, keep it off. Does it sound like some... What was that?
تو حال هیچ کس نمیدوند که این چی بود. کامنتاتورها میگویند که این جین است. بعضیشون هست میگوید که این در حقیقت پولترگیست است. اما با گفتی شما دوستان چی؟ این ویدیو رو با دوستان بلوگرانی کانال پارانویس با نام گرفتند. آنها خودشون میگویند که ما یک خانه کهنه رو که صدها کیلومتر دور از شتات نیوگانس بود و اونجا رفتیم و خواستیم که در اونجا تحقیقات گذارونیم که در اینجا یگون چیز هست یا اینکه نه. و وقتی که آنها به خانه می درآیند قوه بینهایت بلند دری آنها را سخت میزند و بعد از یک چند لحظه رفیق این به حدس زنی می درآید و میگوید که گویا اینکه کسی ما رو بوغی کرده ایستاده است. Falan da var. Kışla. Tam üstümüze yürüyor. Elimi açayım. Dur. Az bir geri geçin, az bir geri geçin. Az bir geri. Az çık. و وقتی که اونها میخواهند به دوی ماشینا برایند چیز دمی روی اونها رو میبندد. Yukarı çıkıyoruz. Emin misin abi? Abi ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. O nereden geldi ya? Yukarı çektin mi? Hiçbir şey yoktu yukarıda. Çektim abi. و وقتی که اونها با بیرون میبرایند میبینند که در دوی آشیانه امین خانه کسی آنها از تیریزه یک میگیرد و باز ناپدید میشود و این آدم ها باور کردند که در اینجا در حقیقت جین ها زندگی میکنند. و با همین ویدیو رولی که موزا به انجام رسید دوستان باقی در پناه الله.